mojoj generaciji postoje dva pristupa. Jedan je taj koji se nekako starost dolazi, sve zdravstvene posljedice i ograničenja prihvatamo, šta ćeš sad ti tu, i zapravo jako malo vjerujem, a onda i malo radim na tome da održavam i fizičku i mentalnu i emocionalnu i duhovnu agilnost, fleksibilnost, zdravlje. Dok imamo drugi dio ljudi koji imaju to duboko uvjerenje da svojim odabirima mogu značajno uticati na dužinu vitalnosti. Ne reći samo zdravlje, jer nekad zdravlje naravno nije u našoj kontroli, sve što se tiče zdravlja, ali na vitalnost, na energiju, brzinu oporavka od stresnih događaja, na način da jedan osjećaj sreće i zadovoljstva koji imam na svakodnevnom nivou u svom životu, čak i kada imam neki hronični težak izvor stresa kao što je recimo briga o bolesnom roditelju ili nešto drugo na što ne mogu uticati, što je bolno i teško i hronično prisutno u mom životu. To uvjerenje koliko ja mogu, mijenjajući način na koji se odnosi prema tom izvoru stresa, mijenjajući način na koji razmišljam, mijenjajući način na koji razumijem sebe i svoj uticaj, ili koliko se bavim kapacitetom da prihvatim stvari koje ne mogu kontrolisati, a da one koje mogu vidim kao izazov, ne kao prijetnju. To su stvari koje nam dramatično podižu kvalitet života i dramatično utiču na ovu vitalnost. Da ne govorim da istraživanja pokazuju ogromnu povezanost između ove priče koje sad pričam i procesa starenja na ćelijskom nivou, skraćivanja telomera, što je zapravo proces starenja. Dakle, danas imamo objektivne dokaze koliko je to povezano. I zbog toga je posebno važno učiti o ovome, razumjeti, to je ta primjena ovog razumijevanja koliko naš mijenja naše tijelo i koliko naše tijelo može mijenjati naš um.